Nikiongezea tena, unajua watu wengi husema Yesu ndiyo tupigania vita vyetu. Yesu ndiyo tupigania vita vyetu. Lakini nataka kukuambia Yesu akupiganii vita. Yesu alishinda vita vyake, alipigana vya kwake. Yesu Kristo alipigana vita vya kwake na akashinda. Kwa vile ulishinda, wewe yu mwamba, Yesu yu mwema, kwenye simba wa Yuda, alipigana vita vyake akashinda. Ni wewe usimame katika jina la Yesu Kristo ili na wewe upigane vita vyako. Simama katika jina la Yesu Kristo upigane vita vyako. Katika ulimwengu huu nimekuambia vita ni nyingi na hakuna vita ambazo utakutana nazo hapa ulimwenguni huu ati useme Yesu atakupigania. Hapana. Ni wewe mwenyewe uingie kiroho na ukomae kiroho, uangalie vita vinavyotokea katika maisha yako ni vita vya aina gani, unavaa kusifanya nini. Kama ni wewe unakosea watu, usikosee watu na waanze kusema ni vita. Ukikosana na watu, enda muombane msamaha, angalia ni nini kiini cha ile vita kuinuka na uende uitishe kwa msamaha. Kama ni wewe unavaa umekosewa, ambia watu wamekukosea, ndio na wao wajue makosa yao. Kwa hivyo vita vingine lazima ukomae kiroho. Hakuna vita vyenye Yesu anakupigania. Vita zetu ni zizi ambazo tunazipigania. Yesu akasema vita vyetu vio vya mwili na nyama, vita vyetu ni vya kiroho. Na kama hautaingia kirohoni, wewe mwenyewe upigane vita vya kwako. Na kuambia umaskini, magonjwa, kila chochote cha shetani kitakuwa malangoni mwako. Yesu alipotuma watume pia wakahubiri na kuponya watu, waliporudi walimwambiaje? Tunafurahia maana tulipigana vita tukaokoa wengi na tukaombea wengi wakapona. Yesu aliwaambia namna gani? Msifurahie kwa maana mlikuwa mnatoa mapepo. Kwa maana shetani jua